O whalo whātu ma whātalo whātu I lau mai moanga sa moa nei fo I tūla le aso. Mā lor soi whomanuia, ia mā lor fo le langi mama, whaiva, tiuti mga luenga, safi, tiatunga, iaisu tātou atunu. Ele ngate ele, pa ia mal mamalu I ngā luenga whalo toi whale, tātou malo, mai se le kālesia, ia masio tātou atunu uawao. Mā lor langi mama, mā lor soi whomanuia. Ia, o le tūlanga sa iai le aso ananafi, I le whamoe moe le whelo inga matusitala. Sa whasi sila lo iai, o la iai se por kalame ta ua whapitoa mo vai aso uma, I le whawhenga iai o le tātou malo malai utusitala. Pea mai a fontanga al kapeneta, o le wato whaina ia so ruru taitasi. Ma o le aso mumuala le nei o lea ua matai o na whasolo le tātou por kalame le nā. O le whamoe moe lava, ma le manu lauti, le pa ia ma le mamalu o le whaafonga mai si tātou atunu. Sa mo nei mātunu mamao. Ina ia no foilo le mamalu sa mo atoa, I le meolo a ngā iai tāpenanga le tātou whainga malo. O le efa to atasi le aso talun taunu mai tonu le whainga malo fau, na ielo tele tununga o le whemala malamai, ia ma le manino, e ta otoa I le anga tonu, ia le fina ngalo o lo iaile tūlanga whape le o mautonu le whasolonga o le taun whainga o meolo tūle mai. Ai mai se o taimi o whesuia ingo whainga malo ia iai lava le tūlanga tātou te rioli o pui pui na iaua ne I poloka. Au fwoi ne I turu ia le wafa whenga iai o le malo tuai ia ma le whasolonga o le malo fau. I le taunu mai la o le tātou whainga malo I tutonu na mai tau inai e iai ni whaiunga e te tau o na whai se teimi vabe. Urgency Cabinet Approval. E te tau ai o na matai tū I te tono lesi vai aso, lua vai aso, tolu vai aso. Ia o lo whasolo pea ngā luenga I te tau na whaatino mo tātou whainga malo. O na le tūlanga sa iai ina ua mai ea le whono le pāremene na le talia il tātou talo le tupe. Ia sa whaatula I mai ina le 5% tupe whaalu e mawhai o na tango fia e le whainga malo tau ape. O le la ua o mai le tūlanga o le whamoe moe I le tātou whainga malo fo. Ma o te tau na whetu o na I le tūlanga lea mō nei male lumana I te tono le si tolus furuaso. Ia ai le I whateunu ina le pāketi au tū o le tātou malo. E ki li vai le talo le tupe mo le si valu masina, iwa masina le lumanai. Tātou te solo ai tūlanga o talo le tupe au tū o le malo. Iona teitanga, iona tūlanga o tausanga teitasi. Ia, o le so, whaali manino ai lau tau no whanga tu stala o le upasia lo ia le kapeneta. Le whautuanga tu inatu le tātou wao mamalu le malo. Tāpena ina le tātou lo ia sili, e momoli ai le talo sanga I le tūlanga upasia le kapeneta, le tātou emergency budget. Tasi o lima I lalo le tātou whaavae o lo ia inga e whaatanga ai le whainga malo mai le taimi I le taimi. Ini mata upu whaafosei, po se taimi fo e whaafosei e tātou ni whaalawe lawe, whaala nātula, ia pole a lava fo le tūlanga e o mai le taimi nei o no whesuia inga o whainga malo. O le so o le mata upu na lo tel kapeneta ua pasi ai emergency budget e tu inatu la fionga I le mamalu le malo. O nei foi sa tu ina mai li poti alo ia le tanga luengo tupe la tau te whai loa ina mai. Mafuanga o le ala ta pena ai le wha moe moe. Mai leva yaso, ma leva yaso e tu ina mai ai. Tupe e angai e whaatanga inai le sainia alo ia mamamori le ao le malo. Ia tusa matulanga o le tula fono le tasi o lima. Whamoe moe la baia, ina ia aua ne I toa lia le atunu. Tongi o tangata whainga luenga, tulanga o le whaatinongo tiu te wha le malo, o tangata ngase mo le awina atu I whafo, ma le tele o isi mata upu o lena mamori mai nei le tae au le ofisa o le tupe. Ma le ua wha I le wha I unga le kapeneta I le so, pasi alo I le tātou la la aloa e tango fia, le tasi o lima ina ia whaanga I oi pele tunu.
Ya, e manatu ai nā e tari ai fo i le tele o nisi o atunga lunga. Wa e tau mai nei le tātou whainga malo. Peo tasir vai aso, o na leto e maua le se tongi sesi. Al taimi nei lava, o leto e mauni over taimi mani taimi sa whasiri a wanga luenga mo le malu o le tātou, o whainga luenga le malo. Pei tā iwa tā pena e wha mua o mamai e tātou priorities. Wha mua tutongi o tangata, wha mua mamai tūlanga taunga se ngase, wha tūlanga o mamai mea alwhale mai, wha tūlanga o mamai foi, ma mea te tauna ave i eil wha mua o ngā luenga wha tino i tu tonu o le malo. Ma lea ua manatu ai. Lea upasia alo i ele so, ma o lea wha solo me e au noa ma se tātou toe popole, e pe ise tūlanga e la mati aile le toe maua tongi at ngata whainga luenga. I lesi lua tolu whaba i aso le rumanai. Tolu sifuru aso, i lalo ai a ingo le tūlafono e mwhai ai ona whetu una i budget, emergency budget. Al taimi lava e tasi, ia o ta pena e le paketi, mo le tu ina atu le pale mene i au wala masani. Lua fe lusu lima, lua fe lusu ono, lusu fitu. Ina i ta pena e le whaso longo le main budget mua le nei, al whainga malo whirwhiria. Ia, na manatu lea sa moa i lau whaafonga mai nei tūrao le aso, ina ia auto si le fia, le taula manga le wanga i eil wha mua a le tātou whainga malo. Ina ia manino ma malamalama ngā luenga wha awau, ngā luenga o lo tapena. Ina ia tātou toe o i lungo le tātou normal process, ma le tūlanga o lo whaafoe foe ei tala le tupe, ma i lea tausanga le tala whaatau, i lea tausanga mon tala whaatau. Ia e mori atu le nganga whaaftai tele ngā ruenga sa whea ngai malanta ngā ruenga o tupe i le lai titi le tūlanga o le whaafoefoeina o lātou whasoa. Lusu 5% e le la loifo lusu lau 5.2 miliona sa whaanganga. Peitai walongo ina ua papau le lau ma mativa le whau. Le la u whaieri ngai ngoina le nei. Ina ia uana i toa lia le sa fo lau o Samoa. Ai e folau peitu lang o whanga ingo ino le tātou malo. Ia, o le wharinga le mal whalolo sa moa le whafonga mai. Ia e mai seila mata ino le tātou por kalame. O asoruru uma e atou te awhio mai. E whaali atu meu whai ngā whanoina. Ma mea uma mole rumanai. Ia manisi mea tau te whia whesiri mai ai. Ia e la whatu lewa no le tātou autu stala ma le ngang whaaloalo. Ya, no viunga ya, yo esa no tulanga le o tutongi tangata whainga le. Masalo wa tele ia masina ele tutongi ia se tasi foi o vanga tahu ale malo le fale mai. Mo nai fo mai ia ilato o pateng. O le sila la mo viunga e fa pe foi le benesta o se fo malo loina tulanga le i tutongi o tangata ia fo mai ma o tau soi fo la mo viunga. O lea ua lafo al kapeneta i le minister tupe, mana treasury. O la taure la momolinga o mamai ia tūlanga outstanding suma nei lena o whai atu nei. Ma oina e tātou te awei vai aso uma le tātou pepa whaatanga o tupe la wha mamudu. So the distribution is now in the treasury's hand. E la tau te maia le wha tuanga i lumor kapeneta e saini ei pepa e vele al malo. E wha mamuru ai le tupe ma le tupe. E a lau tua lalo ma le tāsanga, mo le wha whonga mai ai la tau o lo o awhia. E a nau pere to vahe ma lava mele on sa. O lea ua tā pena le tātou whainga malo, o tā pena o matu mea ia. O te loe le ai se outstanding, e le ai fo ini over taimi e le tutongia. Pe a whai o nai wha mau uma taimi mata i tū lao tangata uma. A le priority le na whai nei, o le approval le leo le malo. Na te sainia o mai e tātou emergency budget leo whasol. Joy whakanino mai lava whamulmulino so no o leo tāpena e le tangaluenga tupepe fia atoa se tupe e mana obi. O sa o leo so no ngama O le tāpuna lawa la foi li mo le treasury. O le tātou emergency budget e le ise limit. O le whaatuatuanga.
o la ua ave le treasury o ia I lātou uma tātou mele tātou te toa ai. So it's in the treasury hands now. O le ale mele la wha mamuru ma le latou wha mua o le mele na a o umana ave le tua lalo wha mua mai ia tongi tangata whainga luenga. Mea ia ave whafo tātou ngata ia o le tau pule mo poloka inga luenga I whafo ma nai e tātou tangata ngase e o lava le tātou medical scheme le fo e poloka a le treasury o la tauna e maia ia le whautuanga le kapeneta from week to week e ana mawaila I o le atoanga atoa ai te lele li potina mai le so e whaisi si ano me tauna avil wha mua le lawa avil wha mua o le process ia mua talia masainia le fionga le amo malu le malo le whaiunga le kapeneta le walwatu le so te tala le vano tātou te uru whale I le emergency budget na velo le minister tupe malana ntanga luenga ai momoli mai le paketi o le vai aso le vai aso tātou whasolo I lava le Lala le umile la whatalia ia lana fionga le ao malo I taona sainia le whaiunga le kapeneta. O nei lewa approve le whaiunga le kapeneta mai tauna moli nei loi sili le ao malo today has to be done today. Fia ni tatou ngase le fia taluona le pasia le tana fatau tu pe. O le whatalanga le mai over la latte tasi te sima le 5 miliona New Zealand. O le whatalanga na mai la lai toa I te mili nei. O le tue mwhaina tue aveni tangata I whafo ono le melea. Pa te o le la whasolo. Bueno whai atu o le te mila vai. E pasi ai le almalo na whailo leo vai aso umama to e te talai tūlanga o meia a o loo ngā ioi pele fisa se fu malo loina whaatinonga o wala whaatinoi O whiunga le sa maua le na whilo I male ko wana e whapea fwoi le President Senate o ani fuafuanga tātou malo e whapea fwoi le malo Amerika Samoa molumana ia o le ngangala o le whaaftai alo ia I le Coban Sili President del Senate mal fo fetalai ono le awai mai tatou fa moe o se taimi mo ne tal fa solo pito o le fa fenga io ma lo e lua wa ato mai e ta o tutuila ma manua mo tatou nei o le taimi mo vo ile fa to auru fa le le President del Senate mal fo fetalai ile potu o le cabinet ma stay mo foi le fa tau fale mai le kobana talun fa vai ma lo tu twila ele I saula va se kobana ini fa tau tonga o tātou parliament au le nganga fa aftai ia mo mela to banoa ta ua tātou so tanga matutwila ma manua ta ua mo ele ngata o tātou le ainga au le wafa whenga ia o le atina eino ma lo e lua o le tāla Amerika le fa o ngai New York la fa ngai fantongo tulanga la tau fa manuianga e te le manuia o Samoa e maua mai atu tuila ma manu e leo ni upo e vane ai o le tātou so tanga ma tuila ma manu e tauna tu e fa maule lei o lo ua le taritonunga e le ngata o tātou ainga tātou fasino manga o tātou tangata tasi le ngangana a mio fa Samoa tangata uma e koneti le lei matato ma fa mo vo na lo temi fa parmia o te matuato e suile ula le ma to tu fa tasi o tato langona il tu langa siri na tarafe ngai mo tato ma Amerika Samoa wa tele tato tama ainga tu lo wa New Zealand ma Australia vai sia tu no ale tu pe Amerika e tasi tala Amerika e le la talata le easy currency le il tupe mau el tulanga el tupe Amerika ya mal tulanga la bala na le va la pe no vai atu el currency ele fa ngal malo tele le tate fa ngal tol sul minute le vale tato ngal venga na faile nei fia tausanga o le fa e o me mata makula I mal tau maftanga tutuila mamanu ai ai fo I mai le va amale maufa o so matupe we have done that all these years
ai le o maita wina le te le o le whamanuianga economically wise. O nor tūlanga i le tātou whawhitawa inga me se foi tupe lafo mai. Te le le tātou so tanga tauan tātou tāpena le iei. Ine e whamautuina o le whailo inga la maana i ale. Ana nei sa mato whailo i mo le fionga le presidente o senate. Ia ma le fofonga whetalai. Ia e maofa la tau i le amana ia. O le sa wawali mai tu tonu e pati isi tātou atunu. O te loa ele i aini tūlanga whape o le tau whisiringia po oili lea po oile. Sila fia uma sa moa sa ile ceremony. O le presidente leo. Tutuila ma manua na laina whain pati. Whape na fo ila le fionga le whong whitalai. E wha o sofia ila tūlangona o na le tūlanga o le amana ia. Ia, mai paui o taitai o le tunu uno manatu e mai nei le whaunga. Ia ono tātou ainga o lela lata mai mo tātou ni. Ia le na fio mai imitala mai au. Au iei mata pule ma Amerika Samoa e fōfo i whainga malo te tuila le watu koi. Au niso mata koia sa tala noina le Samoa Talk, Atua Talk. I niso mata upo o whawa wina i le wāo tanu ranga tātou whainga malo ko whamunu. Sa o iel matala markovana. Mai lo loma le taimi e to e whaatulanga i le mta upu i le Atua Samoa. Te le mana tu umi. Langa e tele mata upu le leisa tala noina. Marwhainga malore na umanei. Na mail tato whanua ave e. Na mail tato whanua le i tafuna. Salo pe lua e pe tolu e kana ina. Le ai mas tato mea whaie o mal te mini. Al whanua na. Tauna wha atu le iei. Le no whanga tutu. O lai rent tal tato o vise tutu ila mamanua. Le fantaun fai tato senta ina. Le vahoina whaini whale apitanga. Tō tele o tangata ia e o le stakis. E atu to e tauno no foi. Ia a inga matupo e la whaafitau dio mei o tō tuturi ese. Ai a whai ani ta mai accommodation a tātou ina no whaanga lea. Te lea i o le mea te no whaoi mai whainga luenga peila bo. Le peila o pon ma lau rent. Ai le to e whaala vela vea. O le tasi na whaafitau li. Na mamoli mai ina wa tau nu ul fast le malo lua felusu tasi. Sa vala ulia whaapitoa mai e whainga malo le stakis. O whaafitau li na tutupu. O tātou tangata e o atu ini. O atu tōna nofo i tātou aingai o. Io ina le tupu o le whaarevela vei. E tui tusulima ma me whapena. E alu atu al tangata i nei wa i lona private environment ma le poto e nofo ai ma me uma. Ai whaisa tau ngō fielele. Ai longa tu e tu la i whaapitau li whapea. La ua uma na fo ai me tutuila le whanua mo tātou. Le fo tātou fo ia i aile. Le whanua li tau me sina. E te tau na tātou whaawau. Le whaatala noa ili me leo le sa o loto leo mai tutuile. Nei sa o loto leo tu tātou i o. Tele tūlanga le whetala noa ingo me ia tātou te nauna wai. Tūlanga tau fua whaatoanga ma mea watu inei. Ngosi isi o loa ave wafo. E le talo le la ua tu inei na watu le whaile moa na chips le top le ave iau. O le talo sa moa. Wharai i tutuila ma manu. O paki o e tau le product Amerika Samoa. E alua i lai whawhengo fiele USDA le polokai le ave sa o le chips a Samoa e ave Hawaii ma Milika. E a watu le tātou resource. Paki o makuka o tupatasi. It's an American Samoa product. A le tātou manui atu em tātou. E te le lava mea ma whain tātou tala noa. E o vore mele le pisa le papovi le pisa i so o iake. O le wha moe moe. Ia uru whale le tātou whaspovi Samoa le maketi e tutuila. Ia uru whale le tātou sosisi ma me uma le po masima le whai inei. I tutuila. O whela e uru whale tuai. O le ngāle rua whātasi o le mea whatutuila ma le mea whasamoa. Whai atina e tu whātasi ren tau whau. Ina ia mawhaina la ua tuai tātou loa i lalo o ai ai ngā tutuila ma lana fo ia USDA ma mea mwapena. Le na laina mafua na ave povi e lima, ave mamoe lima, ma ave whaisua e oro se lau montupu. So o le tātou maftanga na. Ia, e wio lea, o le saunoanga al kōbana e te lele me mwhain tātou whaia e maua ia tina e o malo e lua.
a o lana mata upu sili na mana mia o sotanga e ave pela o famalosi ia ilanga ile me fain tato tu lo lava na tato ave sea tu tuila mamanu o tato ngafa o Samoa e a mata mai taisa masama o tu manu o sei pa ia e fa o sawari o le atoa na ere fain na fa pe ese tu tuila ese tato e oina ese fain ngamalo a o tato lava tasi ma o le faingo fiere na le te lope no fatula matanga tangata Samoa ngangana Samoa o langa Samoa a inga Samoa te re rola po fere tulanga e tata te pole ai e per tato mele tato atu nei atu New Zealand ese la to nganu atu Australia ese la to nganu ese le ngana ona fainga tai lava le la tu poi fa fita u te mini ai la to Samoa yes e le te mau a te fatino fontanga lo ia fa wa Fiona le lokite le biliona. Sa mahua ele tulanga pena ele malo tafsi sa ta fia ia se le ngolo tuto yo biliona mo le nei tafsana. O leo le ato a mata na to fa wa un to fa mtu to ia se le nia wa ia bloketia ai tuma. O le bloketi miliona wa umanta utino le tunu e 2 miliona le la tato si fia. O le piriota le la tapena il tato paketi alo ia na le valu masina. O la ala ua lafo le mtanga luenga o tupe e fai mea la tau le meta la fea ngai i tonu le valu masina. Tausanga atoa 2 miliona o uman pasia ma le mena e fai. A taimine le valu masina le utu mai. O la ua lafo i le so e o la tau tapena mai. Po fere me pito i sirin tar fea ngai. A o le fufuanga lava i o tato pa keti le la fa solo. Ia. E 2 miliona. O tato first main budget e 2 miliona. Al paketi le tau tapena le taimine nei ono le paketi tono le valu masina le e ile upu foi le paketi whaauau le na ile tasi tesi ma le valu. Le totoi. Al paketi la vai le atoanga al paketi atoa ia o le nā le ua uman forfora le tunu. Uiga la fiona ile tupele sa ta fia mai de fanga solonga se tula mai se finga malo se longa lava pasier paketi le la fa 2 miliona no. La utul mtanga luenga tupe 1.8 lena a mai li tala tupe lea li pasia o la utu review la ngai le mafaina yele upule le toe mai il paketi tuai e table el malo fo le ai taun to review uma ma fai il paketi ma estimation fo ile me te tauna iai ala tatou talia le whamoe mo tu mai mtanga luenga tupe ian tatou lo tonu ai leo le Toi tu ni tau tu lava le fisili lea whamamule ono le te loa le vaenga le fisili mai ia sei ono le sa whamamla mai tu mai tai panua ele i uma ia le miliona le vaenga le wa umatu le umona whasafua le la sa whapea mai e le account la wa create e tu ua i tonu mai ngā tupe a tai inga pe matoi tu manu toi wa se la wa pene le toi so o le winga na la ofisili whamamule just to clarify po le vaenga tupe na le tonu special account le sa created whainga manu wa mawai atu le na atu i tonu le talon tupe lea la whai ia o ke toko Tō e ia tu lango menu special accounts e tu i tupe o le mwhaina whaau maina se whainga malo po se taimi wa umma le taimi whair bloketi e le umman whao ngā tupe o nā verora i lalo mea o special accounts ai fua lava la il tūlanga e developer i ma wha tūlanga le paketi whau e ora taimi le developer le paketi whau e le to e umma mea nā mai umma tupe tu whatasi ai whau paketi whau e re whainta to whape mai ranga nere umma marma ko kasi mare paru re e design lor paketi whau ia Wa umma mean tu i say umma the time is running out, money is still there. We're bringing back to the pool of funds. If I tato paketi fo. Prime Minister, you mentioned the budget is
Is there a ballpark figure that was discussed during the cabinet meeting? Well, we leave the trust to the Treasury to design the budget. But the law said when it comes to emergency budget, there's no limit, but from time to time. The limit date is 30 days, but will depends with the presentation from the Treasury how much we're going to ask the approval of the head of state to be released from time to time. So the Treasury will state like a ballpark figure on how much the emergency budget can They be? do the estimate. They do the estimate. That's their job. What was the estimate discussed in the cabinet, though? They are bringing another report to sign by cabinet to the head of state. But the process today is to approve the state of emergency budget today, and that was approved. So you're not sure of any ballpark figure over No. $1 million? I can't give you a figure that wasn't been finalized. The process today is to pass the state of emergency budget, which is now delivered to the head of state. What are some of the other pressing topics that were discussed in cabinet you think the people of Samoa should be aware of? What I present today, that's the only issue we discussed today. And there will be more issue. Patient? There will be more issue every Wednesday. Where are you from? My name is Manawi from the Samoa Observer. Manawi from the Samoa Observer. Okay. Yeah, It's nice meeting you. likewise. You will have my time every Wednesday. And then you'll ask as many questions as you wish. I'm making the most of it right now. I just have another question. In regards to your manifesto, were there any plans discussed in the cabinet? Yes, we already gave our manifesto to the Treasury Department. They will insert those changes from time to time to deliver it within the 5 years program. You know, we can't just insert everything in one year. We had to give the time to the Treasury to have the capability and affordability of our money earning. And then they will decide and advise government which can be prioritized, and the disability pension and our old people pension. So that would be on the priority list? Of The course, pensions? Of course, of course, of course. Confirma lesa live tu ya tu la pele sa mga kapita ni tayo. Ole tafas fina ngalo lo fiuma de transparency e live tu la kapita ta ta no te a fina ngalo ya lo. Ida el cabinet, pongo el cabinet. Ika ko fai mari. Ele anga por ko fai kakala kere. Ai ka ko fai mari vai oko. I'll have a time for you, and I promise that. I will have a time for you every Wednesday. Ulevano, one of my deputy prime minister, will be with you. Woman of I need tell in the cabinet. Baua le mele sa ona na we pela kala lengo fa ko ngafi mo fa ku ki ke ko. Ia fa ai ar ka ko vale. Ole li poki sa o ma li poki le. That's where I stand. We do not interfere with what you report and write. All I'm asking for is the truth. Because sometimes you twist, I was to say, but information I'll give it. Whichever way, I'll present it. I am no longer speak as a leader of FAST. I'm speaking as a leader of Samoan government, and I have to protect the government. That is my priority. That's my obligation. You make sure sa umarga ko mafkang. Yalang yung isi de kaya ko I believe you're all good. Some but not all. Ukakalanga kakama ba ko fo ila ukal because or kanga kaile uskai. Okay ko kalia ir ka ko fenga ngai fai. Pe au vai ku lava e fai fesiri e ese le winga e fai e fesiri. You know, o ka ko ka ke kalangua. Fesiri mai me mangui ai la ku kaya. Awal kuri ro isi fesiri ke lo e reise ka ko me re mo ya ki denga pisa le ku. Ask me questions that you know there will be something for you, for Samoa and the nation tomorrow.
Al kulanga nga isi me umai foi me lo loko e den whaingo usia ko ngol cabinet. But I try my very best there. So sani tu mo tau. Isi ba nga ta wala mo fiu na. Sama dia pa isu. Ole tulanga leo o afole ngo me alofa mo tanga ta alu. Masalo i le tulanga pa inga lo mai atu. E fai lava se le fai lava le tele o fai lunga sa maua ma pine sa maua e alo ma whana o tātou tunu. Ai lei lava se tani sa whapeo na lato maua blau fio. $12 million was estimated by FAST for sports, including Lanmele Saunoi Ziuli. Weightlifting, wa esele le mako kilo le saule o saui kako kamafanga. They have choose the upgrading of sports. What was saude mena te minei pa te re ku mama inga se I ko ngu mai ko kongu mala malama umale mafu anga ngalenga consider farming scale sports, and that's why the sports was considered to be a separate portfolio mo kako, because all the sport o kako nga that is our other category. Sa mo natural makako. Alo I whamanguyanga, o lo whakari akur whelo inga ma le malo Australia sangi eile so angi kele a ele like kiki fol milionga, se lau milionga. Sangi e kako ma fiki ma konga. So I'm waiting probably this week. E a le lava ko ke vai, o le haka upaluku kako management o ka longa. So e ka kaunga whai de leile mena na. Ai ko ke loa ki reko whai aku, ngā kui o kingo kamakaalo. Ai umanga lor kama ki su ere meo lai. E malo mai male auro e sau ku le se me vei. A o mana whai whenga whawai al malo. Ai sau malau pingi auro, this is how much you get. Sau malau pingi siriva, this is how much you get. Ai lava le on sa ke loa me umanga e whai consideration. E pawani ora whawhisiti whamongoreno pio. Ile pio nei tā ua ia tūlanga leo wao I malo, wao malo. I se sila lawa pio. Ile tūlanga o tū ai le malo sa mo. Pe a ngai lea ile taua le ora whatino ina nei le wao Palestina ma Israel. Wala ngali ni pesili. Ona sa mai tā uina ile asoan mafi. Tatu whatauto. O whatino ina I po inisi po I tūlanga o. Tu manga fa Israel piona tatu sila ko malo na tu wala nga ko inis ko yung manatu lau tero na tu I va ai no po fele anga ai pe tu ko malo sa mo pe ata tu po fuale anga tatu ba vai tu lang of tawa ingalia itu kumai Palestina ma Israel pe yo lina mai tawi na fo ya lula ai na fo yo skafulia ko yo fo Israel Ia whaftai o le tātou taritonunga whaavai I le atua Samoa o le tātou taritonunga na whai o tātou mātua e tasi le atua taritonu e le atunu o le itua o Isala etu mai o le taritonunga na o loo maule tuspa ia ma le whea ngainga mai le amatanga whapea ai e whaamanuia le atua I tangata e tatalo mo lona nu. E whaamanuia le atua ia I lātou e pui lona nu. E whaamāleia le atua. Ia I lātou e whaamāleia lo nu. Mai o Isala elu o le pupil o le I oi mata o le atua o le teimini. O le talitonunga la whaaltuspa ia. O lo talitonunga le teimini o taua vea I le atunu uma mea uma. E tātou te tuturu meo lo I le whaavai o le tātou atunu o la le whaavai. O le atua o Isalae. O le atua o Apelamo, o le atua o Isaako, o le atua o Iakopo, o le o tātou atua iei. O le lalolangi le o tātou iei. O le lalolangi o tangata. O le malo o tangata. O whaiunga I whai e tangata. A o le mea le te tau I ele mo le ala I lo teritonunga whaakerisiano ma le tātou teritonunga ni tātou sauai. Wa umana saini e whea ngainga a Samoa ma Isala eru e lango e Samoa Isala eru e lango Isala eru Samoa wa umana sai
So diplomatically, religiously, culturally, tātou rewa tō whātasi mai sa lae. E ni si taimi na nofo i Samoa i rungo leo pā. E vai ni si taimi na pāloka te i tātou mele. O lo taimi whapare mia, o te tiklea i le mea lea i leo ese Samoa, ma le langolango ino le nuo le atua. O lo una tel tonunga e tātou te mauai manuia o mana whai o eise se mwhainto e tusi tuspai. Who can rewrite the Bible or interpret the Bible in his no new imagination or his no new way of life? Le ai. O mana whatatia mai e tofo uma tātou ma tātou tel tonunga. A tātou wolo e maile me manuia ele atunu. That's loud. I stand for Israel and nuo le tua. Pele fia in tangata langi pure la tau. Ao Samoa. E tu mo le nuo le tua. O le declaration sa o na le fai te mine mai. O le tūlanga fo ina mai le teimine nei o a e teimi u mailo u teimi whapale mia. E tu la i Samoa e lango le. Nupa i o le tua. Because I was there. I was there. And I saw what had been taught to us all these years. O papa tiso le vai o yoritana, no ua o le men whasa tau lo eleli. Na o sa vali me umolo, te umai tātou tu spai. Mea na fi fwaile ngā pa ia, whaire baptisonga, na mawel pentekoso ma meo. Ua o tele tonu la, o i tauna tātou wanga e pui pui. O tūlanga la vai e whaavao malo, o fi naunga o malo wha tangata. A o le tau alai whai nei, o le tau whale nganga. O le ai fo i lai wha solo ai nei i a bebe singa o Palestina ma mea na e tau te sirfia leo se tau a fau nei. Mai a le amatanga i sa maeli ma le nuu o le atua la lava e wha au al taimile nei. Pa o le mea tātou, what the Bible says is to pray and bless. That's all we can do. A la langi e pule, la langi po fetu o le tangata. No, veo se dansi whawhita o tele la. Wha malu bua tō o tele ofisi. O le tūlanga le i whalmai. Masalo tau sanga uma. Si la fia fo e lau fiunga ma tō tele i a tūlanga o whaatani. Mo se siaki i foma. E tasi lama i foma i tele na mai tauina. O lo tiu te teimi i a le afiafi po le pōfo i rongo fiunga. Pe iei se suinga la iei nei leo tūlai mai lau fiunga tūlanga le. Aele i whaial pālota. No o atula en pasa Australia, en pasa New Zealand. Ma le priority le no whai ai. Mana o mia, ni fo mai mani whai aonga. If we ever gonna run the government. A mai i so soani le, o le whanga solo nei le vai so nei le whelo ingatai o ma CEO, uma ma e CEO. Mai le lato latest report. E tau mani me la tupu me mtanga luenga te tasi. No lo le vai aso yo na tu atu sei budget to emergency budget. Ona fa solo le site visit. I sekta lava mamatanga luenga malo. E or ka peneta vai. Including la melet sa no ye. Yo, va to e ole fa le mai no wale. E sekilo vai le ko ke vai mele eku. Hotel watu. Oka. Te le ngaluenga tanto e fai. And we must focus in mele ngatala i buildings male maintenance. A for mai per melet sa no ye. We will sort it out as soon as possible. Sa tato whengai mo whama in tia. Ha tato whengai mo whama i saina. Ha tato whengai mo whama i pālani. That is our priority to our diplomatic corps. Au le wha solo le teimini nei. Whataas fururua su toru tau sanga tatu whanma i leita. Lala me le utupu. Wa matua i te le whawhitauri. So what would she do? Or mele te tau whai pola le awala. Por koe ku mai lalo pe whai maintenance work. Al mele me te whapipi. Te le iloa. Te le. O ta mi loi. Ta po e mai ni ata tātou te tara noa. E le alo le mele nai sao. Not only the utilities of le mai mea. But or ko kongo o fo mai makangaka. He leo kai lava, yes.
It was backlash on the pongo loko fellow whaaka. Very bad. Yeah, we had to do it. We have to sort it out. Lawa whionga, le loma le tau whenua inga ma CEOs ma ACEOs. Le tūlanga le wai le matanga venga vai wina matanga venga le revenue ma le custom. And yet ngā kasi CEO le hano ringa le matanga venga titene ne rua. Ngā sila ye pule lawa whionga ya misa hori toka ngā mālo le tanu mai. Yeah, ol nei tau tūri separation na whai. O separation na whaina to funtanga runga man CEO. O le alme whaina whai ei pe vivo se tangata assistant handle for time being we're gonna go with that. Ai ole hurry up ole process ole sairinga ole si CEO e fuanga inga luenga whaatino pisasi. Al mela vaia o mato manatu e te tauna separate me e lua o na te tele ia sector ia le revenue sector te lei. Ma o inafo, e koleti le lei e tātou la fongo, le tau whaputuputu. Ma koleti le lei e tātou tiute, paula le tātou sos le tātou whanangolango iei. Revenue, it's kiuke ma le kulango la fonga. But o le alme le o i te mini la la tu i a paunga ma sina lupe. O la ue whaatino le ongo tupe as normal. La la wale men whainga yo i pesi o le si pola le si a wale whainga yo i lai assistance. I'm sure they assistance e. Whainga yo nga almen. No whionga o le asa ai le whai pa luta o le asa mai tau sa i se tu sim al mai whai na mai whai e whatutu e le tu sa motas. Sa siringi ai nisi o to whinga sa whai e le kapeleta mo mawai atu. O saya se mano ai no le ason nei fatoa forno ai le kapeleta. Ai pos le sila ia la o whionga no ese e mai le to whinga palmi ai e to whinga. O te lei so no fisilinia ta upulea. I wrote to the AG and I copied the caretaker government and the Prime Minister at the time. Ngo ko fisilinia. Te mina neila ai vel fa mo lo ye Cyril Tapenanga o tato me ia. Se fisilinia muli pa tele iso on faial tusi langa sa o faitau le memorandum le convention o le caretaker government ma le mesa fai ai ele o prioritize le mena te mine o le o ile faina fa nga yo yel mano fasal se umanti tiro le ye no fiunga fa man mo tala tu le tula mo ya e video so e ai fo dinga vai tau tulanga le tau o tau mafa o na silia tu la vai la o le tulanga le o ye te mine o apule la vale pale o lua ia masi lunga le tau ana o ai ia na fu mai lo se fam tala mai o tauta ai o la se fo fa lo fiona foi le tulanga le ina ia to fa marusia ai le tulanga i fa pale ni no tau no mana e fsili o te loa e te tauna o mai fol masina o tato vai se swinga whatever na tato o le formula le pepese mai le situ o le demand and supply taimine nei, o tau tātou tu e fo elementato mai e ele price control board. Taimine nei wa matan tātou vai a isi mea sa tātou le whapea o mai. Me tonu ale tsau no mai. Nan tu whatasi ala o se o ka ofire moa mono ruaso ko oso mai lunga o si. A ele mawhaina pe pelo sisi o laitai uma le officer duty. Mea na mai ei moa i whafo. Ma le tau e tau tu e whatau ai. Ma le tau whatu langa le malo si e runga pasene lau whai pisinisi. So e tu e mamao. E tu e whatu la il tato price control board. Pauna le awala e monitor ta i le malo le mele atu ngalua ini. O le pusa moa le stato pusa moa. Me sau mai whafo. Sau mai whafo. Sau runga le waa. Sau li tiute e tau nu mai nei whao popo le tiute lo seo. Tūla tūla i lunga. Ai a whawhanga ni au moa. Whawhanga ni au pua. He pe ala upu pai so. Ia na wana re to e pi sale. Hoi vai me lau sa runga Facebook.
e lua pae lo popo sadi. Hena la tau rea tau e pisaro lea. E lo lau tala mali au tau. O a singa i no hatu rei. I le tau ngā lau a pinga le whāsa soti. O i ti morta i lua se lau mozamo. Ia. O le wha mauninga na lau tala le whaetu. O al teimine nei pa estimate le mele tate e ono miliona moa le tate a i le tausa. 6 million. Ia moa ia mai mai wafo. Wai, ala me la tatou re mwhain tatou tu e fo in me sawhai. Pono wha vai u wha tu whai pa moa inga whai pa pua, whai pa pako, mo fovi. Do it. O ngare koe ka nkahi rai. Ia la kou kangi mai ngero kaupusa moa, la mako me la whai ako. O loa mai whafo o tatou wola whatua tua iei. Ana i o tau wa o tani. Ele ia se mea ngā le varua popo, kukura uka ngā laisa. E ngau malea, ua whai, price control board, yes, it will be done. Tuli loa toa le pesilia masoi whamoi mo le tula ngane wa lora ngā le price control. O le tele i o kako a tau maka expire lungo o pale o loa. Pa dia tele o whaati nore ngā luenga i lato responsible. Sila ila wa fio wa whaima le tō wale wala ngā la e o whaakasia le control, le price control ma la ngā la wa fio. O la te ta, o i tonu wai mana o mi e tatou ngā lue whatasi. O la ta pue o mai whale o loa na a mai umaata, ma mai nei, e ona ngā ioi e loa leo le tatou mtanga luenga, please do that. A tau whina ngalo le mele pisa i le atunu. O e matua pue o mai o le whale o loa lea, o lea na te whaataua expire koti le atunu. O le whale o loa lea, ua si i atu le tau o lana pusa moa, o ina e tau te loa e mwhaina keitara mea lea ia langa ngā tau alalanga i tau lafo mai le whape o le hale mea le malo o whai o le hale mea le malo o whai o le wā umanga wako kou waipa moa mo kou waipa pua e ia lau whionga na i tūlanga whailalo policy so matanga luenga nei te whaafia na oa sia singa whape nei li masina a le kōninga mai ele o whaatino ina na tau ngā luenga sa o te le tari a atu ia ala atau no i tonu e iei lava ia monitoring body si tono e mai sēr ntanga luenga o loa consumer ia ma me whapena pui pui e fo i le ia te tau a lātou o lo whātau ma ia te tau a lātou o lo o atu e whātau a lātou o loa I agree ma te tonu it's an issue e taunu ma vai lei vai le vai nga le o tamau ainga ta si lava se fa sili mai lo au ona fa tau ba o le tu fa ile le ya tatou nga luenga fa vai taini e paula vale tala le sa ma wai lau sau no nga a o li fa ile tatou fa nga fa lota o le ta itasi mai le ainga a le i ai se male le nga ambia ole ata o fi mau ele to ia ini ata to ngal wenga fa vai taimi te no fa yona e fa manino tulanga le malok fa lo wenga fa vai taimi it's such special me for le o tatu tua in maintain we had no other option male di mo no tau sanga te wai lenga o sawa o mana mi tanga ta umma it's an option ko fa ku sa vo po se ku pe vavi. But for long term, e kaukako kiro le ia fianga mo kako. Le fianga mo kako wala ise rei pa force. Wala inka ngaka le kungu e develop fufu ngal malo le wa ko 2 milion e fa for develop ele kungu. For consideration na ele te tana ave umaka ko kanga kai fa. E ka kama encourage ku pulang ole kungu. E ke ngofo e develop la waki nga ele ufai. Ako ngwe fenkala makanga. Ale kaungu unga long term o re koko ale ke kokoa i re kausanga ringi e o aronga ponga ki whapea o fuar kokoro like what's happening in New Zealand all those apples and pears oranges were grown in the last 20 years still harvesting why can't we do in our cocoa why can't we do in our avocados why can't we do in our breadfruit o re mawhau whaunga ngā e kuku kai mingi ko pulanga ia fai mai awangi i oso le me vave easy come easy go hard come hard go ai ti sign le ma fo tu pulanga ia fai le fai unga sao ia le la kupunge
o mai o employers ave ka ko kangaka la mele ko ele I malu ka ko whainga whawai o ako ese ane kong kala kei sangi ngi ese me kupu o ese pei ese mea o aku I o entitled kamikiki fau mai a sa mai sa vai punga le vare le anu e la koe whe mo ai mori o night club o lore kulanga nga ukau mawhaava whala uwha sainga na me lusu mo kupu kingo mali we already received 20 bodies coming back so o le vai ma mao le malo e ave kangaka a ia ave I le me karwhenga e koe mawai le sikako me lei. But we didn't say we're going to stop it. We are negotiating a policy with the employers. Au mai, e rau kako kakangi polonga. E ka kaunga wa ai le leile agreement. Sengi le lei mau ki ngoa mau. E almere sa kupu. Whako apiki mea kai whongo I ruma I le official malo. And these are people from all over. E apiki mea kai whongo I ko kongo nungu. E le si ula vale o le whakari pule mamaruari I whai pule. That's why walang koe whaafo in ka upu I whono whaamai. Piki mai whono whaamai kanga kai api. A wafo e ke ula vale lo I oki saule whaakari e kuro wafulungu. O le ingoa ka ule leia ma discipline til whaamakai. Nai pui e mea na e pe ngau whai a koe ka ua le aua la o le ave ka kukanga ka e ka whanga wha koe ka kanga ka ngei. Lenga saule estimate wala laka le ongo fiku wafe lei wafu. That's 200 per district. 200 young men per district. How can you imagine le rua se rau kaure le aware ai mo mariku malo? It's a huge impact. Ya le ala balaka ke vai ai u fai ngofia nga morkanga isa morkanga suka morkanga fala maka fai me ai. Kaure ska komen power. But o kupe va ve le ise si alo fianga me e kupe pate siria kule manguia. Pe ngofo e fai lawa ki ngai zamo. O le sia no purto luna tolu mai mo tele sala fai. Sava. O me tawina fo ira le pa ingo mai atu. Le tele ati na nei por ai ora ofisili la ofio. O le ase ati na e o le a le fa mo tele sala fai. Ya o tate fa solo pe I me le ufa tia. On me fo nei o le fufuanga le fatino o me la ua align man me o monta pena mai I le last 5-10 years priority termine nei or se fu manoloina. Secondly or fela ua inga o tatu tangata I waa o mena auto si fiu ma liu tangata I waa o leo fata si o tangata mta bale ya tulanga lo na lua lor tulanga le tawa onga mal fale le yo utilities of fale onga me uma connectivity maybe that's another source mo do mana al mela vai ole prioritize le tato poloketi development district awa fo ele ma faina pepelo fainu mela. This is the new generation project ole atina e onu mai tu malo aisea le usautari GDP le utato tonu ye tatato tu tonu lo piliona lan mele we tolu tesimale 5 piliona. It's never been there before. History. Mai fea, poloketi miliona. Ele pepelo la al calculation al tato GDP. Tato meltu lang al tato foreign reserve sa 1.5 la al termine to titia tol piliona. Foreign reserve. Aso na fa pea mo tato tolu masina fa masina o tato lucky. Al termine la lata le 2000 reserve mo le tunu. Tato ai talafu tasi te simale lua wane le lau savare vari la fit sa lau milion o fa maungana ele fain tato to alo me ave tato priority ole ave ole tupe e fa nga yoi me tato tu malo awana tu na ole malo pero tala le fetu so ele ma fa ile malo to e ona lato no. Le wa avere dedication 5 to malo 5 miliona failo auto tangata tau develop at the same time atina ifale alupo atina ai alipata
Lala tari le ua mai o fikas ne le o tau atua. Ma o le au wala voi lale na e o uma ia I lalo maftianga ia le tātou te. Ma mo wai tupe fau tani o mani. Fai elo na fai umaisi tātou mea le was e o uma na polo misi le se lau miliona e ati na e ai. Ia pisinisi tau tulisi. Luas full miliona tau sanga. Uma na fai le si luas full miliona lima tau sanga. E ati na e lau fai faiva ma lau fai fatoanga o longa osi. O fesa wai tupena, e sau mai tātou tupe fau. Te le avanua e mwhai en tātou tiro I awala ese. Tupe fau sa tātou le mawaina. Awala na tā viri te minita mawainga. Ia, le o fai atu. O tau te sai, I pe sa o talai fai atu. Patol ta mawainga ma me umma mole atinga engo le atunu. Ia, le o tātou I mai fea. Ngā luenga fai whaatasi le atunu. Not the government. It's the people that brings everything together now. Le teimi le nei. Ma o le tā ua le nā o le. O le wha moe moe o le. Tutu whaatasi o le atunu. E kā le sia ma le malo. Ia na manuia lo leo. Tau mwhainga. Uma. Ia, mori le ngā whaaftai. Mai mo mai sā mo nei tūla le fiafi. Mai se fo I le. Ia ma le mamalu. Tātou au tustela uma. Pia mai fo impapa o mai nei tūla le fiafi. Ia. Awa le tātou wha moe moe o le tātou wha tātananga tātou tue whelua I fo I le vai aso mumua taimi fo I lava le nei o marka peneta I ana mo leo nisi tātou so tainga ai o le a o wha tātali atu I ata o lo expire o manei ia mawhale o lo uma o le o tau sao noa mai ata o lo anoa noa I ai meia mawhale o lo lātou whaial tūlanga lea o le si ia o lātou o lo a tau le lanki e ana fai e lole o le tātou action plan e I an tōtou e ripoti mai foila e atea o whale o loa nei o usta I al whautuanga lau miria sa mo o tau tātele la tō loa manu te leina le nei aso sa moa a lo fatu soi fō mai manuia